কি বানো এটা ঘষা ভাই ঘষি গলা নিয়া গাড়ি আনি দেলা এই ঘষা বানি আবাজ করিবনি পুরা ভুই দিয়ে ঘষি আইলা দেখো পুরা নিষ্ক্রিয় কর মাটি কামুনি পকাই থাকা সক্রিয় হই পারিবনি কেবল এই কাঠি সাথে বাবার ଅଛି বাবার ଅଛି আচ্ছা বাবা আয়া মা দিয়া আয়া ঘটনাটা বর্ণনা কর আয়া বন্দনা কোন করিবি মোর ছোটিয়া প্রেমিক তালিমি কেন্দ্র ଅଛି সে সরা মোহ বলি দেখুকা সে মো পাকু প্রেম শিক্ষা করে পে আসিলা মনে নাই ইয়াକୁ ফসেই ଦେଇକି ଆଉ ସେ ରାଣୀ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଜଗିଲି ସେ ଆଉ ଆସୁନି ଏମିତି ହଉଛି ମୋବା ବୋଲି ଯୋଉ ପିଲାଟି ତମ ପ୍ରେମିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ କରି ବାଳ ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 3 ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ର ନେଟ୍ ସେ ତ ପ୍ରେମିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା ପ୍ରେମିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି କହିଲା ପ୍ରେମ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭିଉ ବାବଦ 500 ସେ ତମକୁ ଦେଲା 1000 ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ହଉଛି ତମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲ ସେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚାଲାକ ପିଲା ତମରି କଥା ପିନ୍ଧି ତମରି ଜମିରେ ହଳ କରିକି ଫେରିଲା এইটা ঢিଅ এটা ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ପଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବନି ପଛ ପୁରା ମୁଗୁରା କରିକି ବାହାରିବ ଢିଅ କେତେ କେତେ ଭୂତୁଣୀ ପିଶାଚୀ ଚେକୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅକ୍ତିଆରେ ରଖିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଭୂତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଗେରେ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବେରେ ଅଗେ 17 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ଆଉ 1.5 ଫୁଟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ନେଟ୍ ପେକ୍ ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଏଇ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରେ ମୁଁ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଧାନାକୁ ଅଟକେଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଥା ଆସିବାର ଥିଲା ମୁଁ ରୁଷରୁ ମଗେଇଦେଲି